Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Maitchaphrang Mowtyrchiah kalalong Lahduh ha Kalumpung yelek kai 2nd Adelbert Laloo Memorial Trophy 3rd Division Football Tournament balapanya da West Janta District Sports Association. Kani kanam kalawan hadian baka Maitchaphrang Mowtyrchiah kalapan liam ya kaklik mucut Shangpong da ar la iway ha ka jing kun final kabalalong hamadan kiang nang ba stadium kabahala thalabo Jowai ha kasingi sajan. Ya kani Kalumpung lawan penhak perdaya ka da District Sports Officer West Janta Hills District uba krubok pasak ha ka jing dan nang gidkhot nongkit kam ka West Janta District Sports Association bakuntop working president uba EMH pasak u general secretary uba lamat u Laloo bat ki basha khot ngobha. Ha ka jing yakun ka Maitchaphrang Mowtyrchiah kalayo ban penki jar ningkong tang ha ka minute ka basaw bala thep do sanbor lang tang kat ba ka klik mucut Shangpong kalayo ban penpai ha ka minute ka bakhat saw lingba u arwan padong bat penya kha ya ka jing yakun hadu bakut ka kelas stem. Ha ka kalamit baro ar ki kunhun kila tre shitam ban yo ra ya ka bol shakhmat hendrei dei ha ka minute ka bah nyo ku khandai ka Maitchaphrang Mowtyrchiah kalayo ban pentam shigol lingba u risan nang dekhar bat kursunan ya ka nam job habakut ka jinge lekai u DSO kru bok pasa ringkat ki bahi ngasam jong u Adelbert Laloo kilai shim ya ka benta ban sam ya ka kusnam trophy ka song pisa ringkat ka certificate syaki kunhun Lahduh bat kunhun syarem la samru ya ka kusnam best goalkeeper balayo da udami ki tingkan jong kamu kerdop top scorer balayo da udangri pawa jong kamadan kensaw mu kendeng bat risan nang dekhar jong ka Maitchaphrang Mowtyrchiah kiba thep mar pra gol kana man of the match layo do sanbor lang tang jong ka Maitchaphrang Mowtyrchiah kat ba kana player of the tournament da u isan nang dekhar jong ka Maitchaphrang Mowtyrchiah. Wal bu ini trofi na yang kayu ikut kita piamo ewa pa to win di player bu pauna man yang kia lu ki late 50s early 60s wan do sedang lu ki orang manukau kena skor government man win di player kamu di lehe dua ada yok tiba kan jo le man player
Dua pau yung Lions Club to be having 6 fees. And hadir man ite ng chong sa silong naman win di player yung kanong Tamia Sports Club. Waiwa naman ule win di pau haka hayato wa football wa Lions haka forward position. Untuk meski geding-geding lagi yang di uman ko Yusuf, walaupun Yusuf ini dipakai ko pakai ini, ia lagi kita ko orang kita sportsmanship spirit. Kangwa uman ko geding lagi ko performnya lagi pakai ko ini orang. Iku beraya lagi referees.